Pozdrav kolege i kolegice pčelari. Evo, što bi rekli, predmrak, sad se ranije smrkne. Odlučio sam začas da stavim našim pčelicama i ove letvice protiv varoje. Organik, turska proizvodnja. Odradio sam, kako sam rekao, herbom. Idu sad ove. Neki sam odradio i sa hit maramicama. Iako Bog da, ovo će biti zadnje do oksalne kiseline koju ćemo raditi, ako Bog da, krajem novembra, početkom decembra, kad temperatura bude odgovarala. Kako sam rekao u prošlom našem videu, sa prehranom je završeno. Kao što možete vidjeti, nisam prebacivao u nukleuse ništa, nisam ništa spajao. Većina hrane ima zadovoljavajuće. Šta je bitno još, da ću, kad vidim još malo kasnije, pojedinim staviti stiropor sa strana uramljen. Vidjet ću da uramim u okvir ili onako kako bude imao vremena. Na onoliko okvirova koliko bude pčela ili kako bude klube, koliko bude ulica klube pokrivalo, na taj dio ću staviti stiropor. Uglavnom, evo sad ću ja, ako Bog da stavim i ove letvice. One idu preko satonoše. Jedna letvica ide do 5 okvirova, na društvo koje, odnosno roj, koje na 5 okvirova, koji imaju preko 5 do 10, ide 2 ove letvice. Iskreno nisam koristio do sad ove, većinom sam išao samo sa Herba Strip ili Super Strip letvicama. Na godinu, kako sam rekao, jedne godine jedne, druge godine druge i oksalna kiselina. A mitra sam prestao koristiti, ima zadnjih par godina i vjerujte, što se tiče uginuća, hvala Allahu, do sad nije bilo. Nije, eventualno jedno, dva društva da bude, ako se desi da ostane bez matice ili nešto slično. Da bude problem, da društvo iznenada ugine, da nešto, toga nije bilo. Da nađem pčele mrtve dole na podu ili nešto, za sad, hvala Bogu, toga nije bilo. Uglavnom, evo, dosta kolega govori da ima problema s faraom. I čisto, hajde, evo, preventivno sad da još odradim i s ovim letvicama. Čitao sam po forumima, tam po Facebooku, da nisu loše, da radi posao, tako da eto, i tu ćemo sad odraditi. A oksalna kiselina je obavezna, bar što se mene tiče. Ja, kako pčelarim zadnjih 10 godina, nikad nije prošlo da nisam odradio oksalnu kiselinu, tako da neće, ako Bog da, ni ove godine biti. Što se tiče društava, generalno zadovoljavajuće, pčela ima. Problem je što je dosta, mislim problem, dosta je rojeva, pa tu je, oni su malo slabiji, ali sve u svemu nije loše. Tako da, eto, ja ću sad, nemam ovdje stalka, a neću to moći jednom rukom, tako da, evo, hajde da probamo, pauzirat ću da isječem pa da vidite kako ću ja to staviti i to je to. Evo, raspakovao sam i šta vam mogu reći, da veoma lijepo miriše na eterična ulja ili šta već ima od tih u ovom, čime je natopljeno, baš miriše i baš se vidi da je svježe. Tako da, evo, sad ćemo s ovom prvom košnicom ovdje da snimimo jednu košnicu.
Samo da zanesem dimilicu. Mašala, evo ima i u donjem. Ne znam koliko se vidi. Da. Mašala, baš i nima. Evo, sad ćemo to stavim ovako. Ako Bog da bude djelotvorno, da odradi par dio da skine. Evo, ako ćemo mi to. One idu samo preko satonoše i to i to. Ovako ću ja tu sad začet sve završiti. Jer već je nekih 6 sati. One polako završavaju svoj radni dan. Kod njih nije kao kod nas od 8 do 4, nego one su vazda u poslu. Ništa, ja ću sad nastaviti dalje. Tako da, eto, što se tiče ovog posla, pripreme, zazemljavanja, kolege moje, to i to. Evo da vidite kako ja čuvam. Sad će ovdje, što sam izvadio, što mi je bilo viška, ja sam stavio ovako na jedno jače društvo gore, da one tu čuvaju bolje nego da držim po skladištu pa da morac ili nešto napadne. Uglavnom, eto, to je to. Sad će ići malo odmor ako Bog da preko zime i onda priprema za sljedeću godinu što se tiče opreme, osnova i toga. Od mene veliki pozdrav, do sljedećeg našeg videa i budite mi živi, zdravi i pozitivni. Pozdrav!